nongere mbaye ikaze nizere ko mumeze neza. Turakomeje rero imyitozo y'intoki. Uyu munsi intoki zose ndi buzikurikiranye. Igikumwe, rimwe, kabiri, gatatu, kabiri, rimwe. Urumva ko hano ndi gusubiramo. Igikumwe, rimwe, kabiri, gatatu, kabiri, rimwe. Kabiri iri gusubiramo ku mugozi wa kabiri mu nzu ya mbere hano. Rimwe nayo igasubiramo ku mugozi wa gatatu aho ngukubita ntawufashe. Aka ni agace ka mbere. Aka kabiri noneho igikumwe gihera ku mugozi wa kane mu nzu ya kabiri, izindi zigakubita ibisanzwe. Igikumwe ku mugozi wa gatanu mu nzu ya gatatu, noneho igikumwe ku mugozi wa kane mu nzu ya kabiri. Biteranyije byose ni hajya kuri soro. Noneho soro iri septième kubera ko hano mfite soro, hano mfite fa hariya mu nzu ya mbere ku mugozi wa mbere. Igikumwe, rimwe, kabiri, gatatu, igikumwe kirakubita re noneho ntayifashe. Re ari vide umugozi wa kane. Ubwo ni ateranya na bya bindi bya mbere. Ndatekereza ko iri somo rizagufasha. Gerageza rero urikore witonze, ugenda gake, kandi ugerageza gusobekeranya intoki nk'uko zimeze. Komeza rero ugubwe neza.